tahu kita pemirsa. Satu. Iya, tadi aku pintu pertemuan na. Lagi pasulun mote mantawa kita to saron torotanga sama berang torotata. Awan apa yang kedua? Awan apa yang kedua? Tahu nak sama perintah? Saya kata pasti. Alam pikir lah. Yang kardus. Tawanan ya tadi. Dia mau kardus. Kardus saja. Kardus. Iya. Tawanan ya ten. Tawanan ya Oscar. Tawanan ya Elka. Elka. Tawanan ya Diana. Diana. Tawanan ya Iman. Tawanan ya Trijaya. Tawanan ya Cita. Tawanan ya Isa. Tawanan ya Aaron. Tawanan ya Esi. Tawanan Pengiran. Tawanan ya Rizka. Tawanan Pengedi. Tawanan Ibu Guru Tano. Tawanan Eka. Eka Paripi. Tawanan Pembanca. Ada kapan gitu loh. Ano na po, lurusin. Baru hati ano na po nga dia.
Termasuk bosan dah Jota. Tawaran pertahanan. Habis salagar ke puluh demo ku tengkaina. Tawaran ledaran. To jawab kian. Kalau jumpa itu ada kau. Tawaran Jaranal. Tawaran Nesrin. Dia jo, Nesrin lah. Tawaran Hepil. Tawaran Lebaran. Kemarin. Tawaran Nagita. Nagita. Tawaran Nesrin. Nesrin itu lah. Nesrin. Tawaran Yakin. Tawaran Lerian. Tawaran Pramukti. Tawaran Penggidion. Tawaran Pengpisti. Tawaran Pembantu. Tawaran Polresta. Tawaran Panikan. Tawaran Polresta. Tawaran Polhepin. Nakarkan motor mutin dile. Oh.
Motor paling Tawanan pemenang. motor paling legend di Indonesia ini. Repot mo dito. Oh. Yago. Tawanan pemenang. Pemenang. Tawanan pemenang. Tawanan pengangel. Legend pa yung isa. Oh. Ang kita itu lalu tujuh dulu. Warna tujuh apa itu? Arah kaki betul? Ya, guru lah. Tawanan pepapan na. Kapan na pemirsa? Tawanan Tantageru. Tawanan Papaapi. Oh, legend pemirsa eh. Motor legend. Mukanya bukan kaleng-kaleng namanya. Ngaliruk po itu mati pemirsa. Tawanan Tino. Alam na to. Tawanan Pemandin. Alam na tawa ko ito. Oke, kita gas pemirsa. Oh. Oh, legend. Tawanan Newar. Ah, boleh buku. Boleh, nah, buat. Oke ya. Tawanan Mamka. Tawanan Papa Abraham. Tawanan Yoko. Kalau siya natatawa ko nina. Dia dibuka din nina. Iya, din Om Tino annal eh. Om Tino. Jadi agenda moto dengki malita nalambing kwa yato kalangay. Jadi na yang moto tu Nang jago tadi ko pemirsa. padilan na keluarga. Ladi anu teh, ladi kader. Nang jago tadi ko pemirsa. Malu iman na mirata. Ya padulang ang takyan. Wala petatay ko rin kirapen. Oh, Cerita, cerita. napitatay ko rin kirapen. Sama buku sama ini. Ah, pertemukan sama ini pen. Jadi membala. Oh. Tadi sini di bawah. Membala air kirapen. Siapa? Oh. Lagi motor ato, hindi mo motor. Iya. Nah, mana? Oh, itu po. Apa itu? Oh,
Kaling-kaling biasa. Selimut. Selimut kerbau. Ini itu selan eh. Wala katulog na. Wala sino. Ha? Ya, gitu tang ngarang ya. Garang kita dong pemirsa. Padahal si bisa tuh. Iyo. Padahal si bisa. Kok mana mamnya lah. Dah kami dari. Oke, Nasir itu. Para. Tagal na. Parang. Nasir. Boris na. Alam bisa? Yo. Yo, ro. Oh, tanda mi lumang bisi maran. Mapinaw mi man. Hindi na pa ito. Iko. Bawi kita Amsal. Gimo kay. Amsal Nanjo Gandhi. Amsal CB. Anakku ya toh.
Oh, naik. Bisa dibawa. Nanti ada apa jemput? Hampir pen. Yang aja aku telingku pemirsa. Oh. Mitra. Mitra deh itu memang bisa kabupaten Mitra juga. Ya pada tahun kira lain. Yo, dari masalah aku tuh. Anda pernah tuh ini now. Iya. Yo, sabe la komi. Ibu tomatun na siya sangsiduran badir ka lakote keluarga masusta lante ina ni dete to tandana lagi patundun te mantawa totemo demani tang susi tu biasana pakilamakan. Yo, mulai mo. Tawanan na ikuan. Tawanan pa bawati. Tawanan ang esena. Tawanan ang miket. Tawanan pa parimba.
Tawanan Elon. Tawanan Nawa. Tawanan Paparian. Tawanan Yangga. Tawanan Papa Irman. Anak Tomakaka. Tawanan Mama Yusuf. Tawanan Joyce. Tawanan Murni. Tawanan Solong. Tawanan Taling. Tawanan Kodita. Tawanan Lydia. Tawanan Papa Aceh. Tawanan Porisna. Tawanan po Desi. Tawanan Pan. Papa Nawa. Tawanan Jogandi. Tawanan Rapin. Selamat. Oh, bisa itu. Buda matu tanah landi pakut. Dikua sama mikuma sunduk moto. Oke pemirsa, masih gambar kita pemirsa.
Tawan na anak-anak ni Tambi dan Sabun. Tam kenang to ko rin. Eh. Wah, patay ang tanya. Hindi ba? Tawan na magkamantao yung tawat eh. Bukan itu. Tawan na Kato, na murni. Hindi ba? Bukan ini. Welidan natin. Yan na tayo, kalau ko ba mo Yo. Dako pa, mapain base. Sa mga tundin mo to. Di manitang jelas denta halabi pabo. Ang para mo to palambi ta. Ya, terus mana? Lagi jalan jalan kematian. Oke pemirsa, kita akhiri tutup kita live kita hari ini pemirsa, sampai ketemu besok di kegiatan penguburan. Terima kasih dan sampai jumpa.